Алтын Урданы шын цивилизациялы дәүләт ясаган факторларның берсе аның югары үскән мәдәнияте. Үзәкләштерелгән дәүләт, куәтле икътисад, күп сонлы шәһәрләр, чит илләр белән тыгыз бәйләнешләр мәдәният үсеше өчен уңай шартлар тудыра. Алтын Урда хакимнәре бигрәк тә Бәркә, Үзбәк, Җәнибә ханнар үз тирәләренә ерак илләрдән чакырып китерелгән зур галимнәрне, дин белгечләрен, шагыйрьләрне, башка гыйлем ияләрен җыйганнар. Аларга эшләрендә, иҗатларында ярдәм итеп торганнар. Бүген сүзебездә Алтын Урда чоры теле һәм әдәбияты хакында барыр. Халкыбызның, татарының uzun, uzak tarixi var. Onun danlı sahifələrdə, faciəli bitlərdə, onun tigi büyük şağıda, tübən düşkən şağıda bulğan onun barsı da bizniki. Hem mənə şuşu tatar tarixində min eytir idim, ən tigi əhəmiyyətkə, ən müxtər əhəmiyyətkə iya bulğan, ən müxtərəm urunu biləyən bir şır var. Ул Алтын Урда чоры. Алтын Урда чоры. Ул инде менә шушы нидән 13-нче йөзнең 30-нчы еллар ахырында юша башлый. Гадәттә 1242 елны инде шушы рәсми рәвештә оешкан вакыт дип тә саныйлар. Ни өчен менә бу чор аер гадәттән Алтын Урда чоры уртача якынча 2 гасырын үз иченә ала. Ни өчен мин моны аерам? Чөнки бу чорда bizning xalqыбыз, татар халкы, ул инде айрым халык буларак формалаша. Без сөйлибез, моңа кадәр теге Болгар, Кыпчак, Хәзәр, Кимәк, башкасы, татар, булар инде барсы да безнең составка кергән. Барса булмаса да, мәсәлән, Кыпчаклар башкасы халыкларында составына кергән, алар шушында. Ләкин алар менә чагыштырмача бер бүтән булып Алтын Урда дәврендә Дөресрәге 13-нче йөзнең 2нче яртыларында, 14нче гасырның башларында формалаша. Урталарына кадәр дип әйтсәк тә ярый. Димәк, халкыбызга менә без шушы дәврдә инде дөньяга татар исем белән мәшһүр мәгълүм булабыз. Алтын Урда чоры ул теге татар дәүләте буларак мәгълүм. Аның тип халкын хәзерге татарларның әби бабалар тәшкил итә. Мин монда күз алдында бездә менә дөрес булмаган бер караш хәзер, менә Татарстанда гына хәзерге татар шушы Идел Кама төбәгендә генә татар яшәгән, калганнары диаспора, бу бөтенләй ялгыш караш. Хәзер мәсәлә Астрахань төбәгендә, Оренбург, Чиләбе, Сибир, Пенза, Горький, башка төбәкләр татарлар яши икән, булар илегилектән үз җирләрендә яшиләр. Инде булар Алтын Урда чорыннан торып калганнар. Менә шу хакыйкатьне безгә онтырга ярамый. Язма культура туу үсү өчен иң зарури шарт булып утрак тормыш кирәк. Шәһәр тормышы кирәк. Бары менә шушы утрак тормыш, шәһәр тормышы гына язма культураны, язма мәдәниятне үстерүне тәэмин итә, үстерә ала. Бу вакытта инде менә шушыннан Идел йортта, Идел буенда хәзер безнең шартлар була. Утрак тормыш, аннан соң аралашу, аннан соң инде хәзер нигә килүчеләр башка шушы яктан хезмәт бүленеше дигән әйбер. Менә шуның аркасында бездә язма әдәбият, язма культура зур үсеш ала. Тагын шунысында менә истә тотарга кирәктер. Шәниләрдә мәктәп мәдрәсәләр күп була. Һәм илдә аннан тыш хәзер нидә Төрки татар телендә укытудан тыш инде, аралашудан тыш монда гарәп, фарсы телләрен өйрәнү, латин телләрен өйрәнү дә киң тарала. Һәм бирдә тагын менә кай вакытын бу чорның теле нинди булган дип. Алтын Урда чорның теле нинди булган? Иске татар теле ул. Иске татар теле. Андагы менә шундый язма истәлекләрне хәзер шушыннан хәзерге телдән аермый. Мәсәлән, мин бер шигырьне әйтәм. Ширип илгә шүмеш белән шурпа, шүмеш сабы белән күзен чыгармады Сәйү Сарай. Ширип илгә халыкка шүмеш белән шурпа димәй, шүмеш сабы белән күзен чыгарма. Яисә бар синанда ким сине җаным дигәй, йөр синанда ким сине истәгәй, ким сине теләп тора. Мондыйлар бик күп, аларны хәзер шушыннан аны кайберләр теге бәхәскә алалар. Иске татар теле.
Eski Tatar tili, bu yazma, bunun silem tili, yazma tili de ol bizning mana şundan Tuqayga şaşır edebiyatında bizde şul til devam ete. Ondan sonra halk dilinden köp elementler kirtile. Bu şırdan demek bizning tege zur şehirler, qalgalar, yoqqa çığa jimirler. Birekte Aksak Timur vaktinde. Ondan sonra tege xanlıklar bulgaşanda Urus patşalarının hücumları, en birinçiler hatta Ivan Grozny hücumları arkasında tege jimirler, yoqqa çıgarlar. Hem mındı şartlarda kağızga yazılgan kitaplarının yoqqa çıgığı tabiiy dep qarayım men. Bu şırdan kilgen isteliklerinin kubuluşu yoqqa çıqqan. Kurnigli Galim Abdurrahman Ağa Tahirjanov sözlerine tayansak, Altın Urda şırı medeniyeti zor bir uşak bolsa, bizge bilgili yazma istelikler şuşu uşaktan şitke şişiregen ışkınlar kebekkine digen o. Bu, Garab Forsı, Türkiye, Avrupa tillerin bilgen, şuşu eserlerini ürengen, meğerlegen kul yazmağa tasvirlama yazgan kişi beylemesi. Bu şırdan mana bizge bilgili. Bularını tarihçiler bizning belkim söylegenler. Men aytar edim, endi munda yorliqlar var. Yazma tilinin nindiligin. Bit yazma til hazır şuna hakimlik itetirgan kudretli Altın Urda imperiya dep de şunda kullanılatirgan til. Hem mana onun tili, onun buna hazır şunu alıp okusan tilesen Tatar anlarlık. Mesela bu şırdan qalgan bizning nege To'xtamışxon yarlığı, Timur Qutlug yarlığı, Ulug Muhammed yarlığı, başkalar. Mana bu yarlıqlarning tili arqılı onda biz mana şu Altın Urdanın tigi strukturaсын, nindi devlet bulgan, münasebetler ilişinde tışta köz alıyız. Mana onların tili arqılı, til indi onda yazma til betinde silem tilge tur kelmey, lakin onda anlaşılatırgan şuluk eski Tatar tili. Mana indi mana bizning tilchilarimiz mana Vahid abi Haqov bari Tatar tili tarixini öğrengen, ondan soň Amir ağa Najib, bularning eski Tatar tili bunu. Hatta Rus galimleri Samaylovich da bulay dep aytayında, ul şırdağı yazma, mana bu yazma tillerinin tili, yazma tili, hazırki eski Tatar tili bilen birini bilen de ayrılmay. Şurada fikrini aytayım. Mana bu yorliqlar. Ondan soň hazır bu şırdan bizge kelip jetken yazma bilen sözlükler var. Altın Urda'da mana elegi aralaşu, hazır türlü illerden, indi türlü tübeklerden kişiler kelgenler türlü mil, alarga aralaşırga gerek. Hem bunda mana bu sözlükler sürgen. Sözlükler alar bir neçe, Ebu Hayyan sözlükleri, onda tağın başka isimdeki sözlükler. Mana bularını şu Vahid abi Haqov'un hizmetlerinde bular çok titulu yazılgan. Ayrım tigi sözlerini, hazırki variantı, ilkigi variantını şık bulgan şularını şağıştırma ravişte misallar bile anlataydı. Ondan sonra hazır nige mana bular arasında bir de kızıklı bir sözlük var, onu tigi Kuman mecmuası dep de öteler. Kuman dep ürtkenler şu Qıpşaqlarının tigi palavislarının bir türkümüne Kuman indi. Hazır onu 1303 yılda neden İtalya savdagarları tüzüyor. Mağlum ki, mında mana 13. asır başlarında Kırım'da Genuya hem Venetsiya ul vaqtda ayrım devlet kiberek bulganlardır indi olar. Onların savda faktoriyaları yaşay. Hem bular indi mana şu Altın Urda'nın siyasi şuşundan indi hakimiyetini tanıylar. Hem saray bilen iki arada bular indi Avrupa'nın ilimtelerini urnaştırdılar, şakti aktifşiler. Hem mana şuşunda qatnaşkan savdagarlarning ihtiyacını isepke alıp, missionerlarning da şuşu Kuman mecmuası tili. Ol Codex Cumanicus dep atala. Codex Cumanicus iştilli ol. Qıpşaq, yani Kuman tili, ondan dışında nege Latin tili hem Farsı tili. Hem birde mana şunday toplangan materiallar. Bularning hazır nile Codex Cumanicus 1313 yılında düzelgen. Hem onda mana şu toplangan materiallarda kızıklı tabışmaklar var. Tabışmaklar mana til degende bu şunun tilin biraz ul barda izi yok. Jeşne koyulgan ul kimedir. Yazıda, yani yazıda dala orunda tegiz yerde yağlı kayış yatır, yağlı maylı kayış yatır. Ne kuz mayını alırdık. Bizde ilgirek degi mayını yağ rəvişində qaz yağı dep deydiler, qaz mayı, şuşuna eydiler. Kış konağı ut. Ondan sonra ağzın açsa upkesi görünür. Yani ağzın açsa dirme, hem ondan upkesi görünür. Deginde dirmenin ortasında ut şuşundan.
Менә шундай мисаллары белән ителгән, җаваплары белән тавышмаклар бирелгән. Һәм анда шигырьләр дә бар. Шигъри Мәрьям ана турында, башкалар. Һәм менә мин инде заманда моны тикшереп, Самойлович урысның зур галиме, һәм ул татарга да менә бик хәйргахлы булган. Бездә кай вакытта урысларны тәнкыйтьләү дә бар, ләкин урысның зыялылары, чын галимнәре безнең татарга әйбәт караган. Шул ук Гумилевлары, шул ук анда ниләре, менә Самойловичлары башка. Менә Самойловичны тикшерә дә улай дип әйтә. Моның теле ди, хәзерге татар телен мишәр диалектының моннан 600 ел элеккеге дәрәҗәсен чагылдыра. Моннан артык әйтеп булмый. Һәм менә бу тел тарихын өйрәнүчеләр буларга менә Вахит Абихахов, ана Фәнүзә Нуриева үзенең хезмәтләрендә аларга тиешенчә игътибар итә. Менә шушындай. Аннан бу чорда язылган әлбәттә ниләр бар. Фәнни хезмәтләр бар. Ләкин фәнни хезмәтләрнең күбесе алар инде гарәп телендә язылган, аларны безнең галимнәр бик кирми. Инде бу чордан безгә килеп җиткән иң күп тегениләрнең язма истәлекләренең күпчелеге инде әдәби әсәрләр. Аларның бер өлеше халкыбызда шушыннан дәвамлы рәвештә упылган, бер өлеше инде төрле чит илләрдәге ниләргә, архивларга, музейларга барып эләккән, соңрак билгеле булган. Мәсәлән, кайберләре аны Парижда, Лондонда, Римнең менә Ватикан китапханәсендә бар диләр, Мисырда шушындай сакланган, бар булган әдәби әсәрләр аркылы да бу чор әдәбиятының бик нык үсеш алганлыгын күрәбез без. Бик нык үсеш алганлыгын күрәбез. Бер яктан менә бу чор әдәбияты моңа кадәрге гомум борынгы төрки чор, Кыйса Юсуфлар традицияларын дәвам иттерә. Бу яктан. Икенче яктан Алтын Урда әдипләре, алар ул дәврдә, урта гасырларда гаҗәеп дөньяда алга киткән гарәп фарсы әдәби казанышларын файдаланалар. Бу чорда әдәбиятның үсешендә димәк ике канаты булган. Берсе үзебезнең төрки, татар нигезе, булгар нигезе, икенчесе инде алар нидән кергән? Гарәп фарсы дөньясында казанышлар. Менә шушларның икесе табигый рәвештә кушылу аркасында Алтын Урда чоры әдәбияты искиткеч зур үсеш ала. Һәм менә мондый чагыштыру бар. Татар әдәбияты 1000 елга сузылган татар әдәбият тарихының ике теге шушындай гаҗәеп үскән чоры бар. Казбек һәм Илбрус кебек мин аны язган идем. Берсе аның 20нче йөзбашы булса, Ренессанс, яңару, икенчесе шушы Алтын Урда чоры, инде нигездә 14нче гасыр. Менә бу әдәбиятында безнең язма ниләрдән, язма исәлекләрдән, әдәби әсәрләрдән шәшмәсе дә бар, тизмәсе дә бар, катнаш әсәрләр дә бар. Аннан тыш хәзер анда шигырь, повестьлар, хикәяләр бар. Аннан дастаннар, поэмалар, хәтта шигъри романнар бар. Бу чорда менә газәл кулланыла, касидә, башка төр жанрлар, шушыннан инде хикәят алар кулланылган. Инде бу чорда менә хәзер теге кыскача кайбер ядкәрләргә мин тукталып китим. Менә беренче ядкәр анда 1310 елларга нисбәт ителә Рабгузыйның кыссасы ләмбиясы. Алтын Урда 1340 еллар, 1240 елларны сөйлгәч, моңа кадәр менә ярты гасырда артык вакыт узган. Сорау туа. Бу аралыкта нишләп бездә әдәби әсәр язылмады микәнни? Кайберәүләр юк, әле ишман. Ләкин минем менә шушында инануымча, мин моңа 150% белән инанган. Безнең бу чорда да әдәби әсәрләр туа, ләкин алар хәзергә табылмаган. Яисә тәмам юкка чыккан, яисә бәлкем Худай Тәгаләнең ярдәм белән без әле аларга тап булырбыз. Менә беренче безгә мәгълүм әсәр бу инде нигә Рабгузыйның Борһанетдин Насретдин улы, кай вакытта Насретдин Борһанетдин угылда дип әйтәләр. Ул Алтын Урданың көнчыгышы белән, Хәрәзм төбәге белән бәйле. Һәм монда хәзер Рабгуз, Рабат угыз дигән төбәктән. Аның казый булып шушындай эшләвендә без беләбез. Аның теге туган үлгән елларын якынча белмәйбез. Димәк, әсәрен 1310 елларны язгач, 10-11 елның башына төгәлли уланы. Һәм менә аның әсәре Пәйгамбәрләр тарихы дип атала. Шәшмә, ләкин анда тизмә юллары да бар. Бу әсәрдә менә ул шушы Коръәннән, төрле китаплардан файдаланып, мәгълүм булган бик күп пәйгамбәрләрнең тормышын бәян итә. Борынгы Адәмнән, Нухтан, аннан шундый бу якка Ибраһим, Якуб, Юсуф, башкалар. Һәм ул аларны шул тиклем мавыктыргыч итеп нигә хикәяли.
Mauqtırgıç idi. Eytirsin mına şuşu peygamberler ekiyat heroyları gibi güzallana. Hem anın til stili vikmadır. Hem mına şuşunda bir yaktan bizim Kur'an'daki, İslam dindeki tip taklimatlar mında şuşunday beyan edilse. İkinci yaktan şuşunda bizim halkımızda, halkta, turmuşta toplangan ahlaki insani tecrübe jitkiriler. Hem şuna göre mine bu eserler, bu kitap bizde büyük popüler ola. Hem on üzlüksüz revişte okula. Ayrıca İdil buyunda, bizning İdil yurtta, biz ana ülüşçe ortak eserler deyip qarayız. Mine qaybirleri Altın Urdan'ın bizdeki Tatarlıqlarına deyimiz. Mesela Xarezmi var, Urgenci, biz alarını Uzbeklerini bile ortak aftırdayıp sanıyoruz. Onsa da var. Hem mine mındayın Arabıqızı, in birinci şiratda bu Uzbekler hem Kazakların edebiyatının ortak yetkeri. Ondan indi aldağı ikinci bir eser, ol indi Kutup'nın Hısra ve Şirin eseri. 1342 yılın icat edilen ol. Kutup'nın yakınca tuğan yılı 1297 hesaplanırlar. Kızıklı, onun ismi nişik bulgan, atasının ismi Sigen yarı biz alanı bilmeyiz. Ailesi Kutup, belkim kuşamattır. Belkim indi hazır mine şunday Kutbettin'den kıskargandır. Ondan tuhtağın Müslüman dünyasında, bizim Tatar dünyasında bula Kutup tibeyteler kurnuklu şahıslarga, ustaz kişilerge. Belkim şuşunda alıngandır. Ondan sonra tağın şuşunda bir evirde var. Indi mine Framaur'u Pitsiganı tüzügen 1360 yılını tüzügen kartada Avrupa avtorları. Olar şuşu nenin Altın Urdan'ın karşısındaydı, Latin harflerini. Hem mine hazırki Penzde, Mordovi tirelerinde olar bir Kutubu şehrin kurseteli, Latince. Qaybir galimler ayda, ul avtor, bu Sırav şiirinin avtoru şuşu şehirden tügülmeken deyipti. Hem mine tağım mine bizning Abdurrahman Tahricanov da kuvvetli, hem ul indi mahsus kandidat disertasyası yazgan kişi Kutup Sırav şiirin boyunca Bertiliz yetekçiliginde көрнеклі şarkşınas Yevgeni Eduardo Bertiliz yetekçiliginde. Hem onda da olaydı. Mine Kutup'nın Sırav ve Şirin eserinde hazırki mine Mişer Tatarlarının tiline has bulgan bütün cümle eybirlerini Mişer Tatarlarına nisbetli vardı. Hazır şuşundaki elementler şağıla. Mesela tün kota, tün buyuna. Bu Kazan artında mesela bizden ne sarman, elmet yaklarında yoğan diye eytilir. Tün kota. Ondan sonra hazır başkasında bargım keli, qaytqım keliler. Mine şunda hem Abdurrahman şuşunda fikrini ne de ol kuvvetlinde. Bunun avtoru шығышы boyunca hazırki şuşu Mordoviya, Penza tirelerindeki tübekten tügülmeken. Şul Kutubu tirelerinden tügülmeken deyip. Menimçe onda haklılık var. Onun bu eseri Hısra ve Şirin nege yazıla da hem ondan şimdi nişiktir untulup bıraktıramı. Onun 1383 yılını Mısır'da İdil boyundan gitken Berke Fakih degen kişi tarafından köşirilen birden bir nüshası nindidir yollar bilen tege hazırgen ileranda Suriyeler arkalı, başkalar arkalı Paris Milli Kitapxanasına barabilege. Paris Milli Kitapxanasında birden bir dönesi hem anın da 19. asırının azaklarında 20. yüzyıllarında tilge ala başlar, Bartıl'da tilge alıp koyanı. Ondan tış nide Samoylovic'ta da var ol. Hem bana indi Bertilis'te hem indi mine birinci bulup bana bizning Tatar Nidasında Abdurrahman Tahircanov üreni. Hem indi disertasiya yaplı. Onun hizmeti şu tiklik gitkiş yazılgan. Hem ondan uzgan kasırının şuşu 40. 50. yıllarını bana ürene Polşa'nın zor galimi Ananias Zanishkovski. Çıkışı boyunca Qarayımlar Türkiye, olan dinlerine Yahudi. Hem şuşundan indi nege onu iş tomda bastırıp çıkara. Birsin originalda, birsin transkripsiya, birsin sözlük revişinde. Indi Kutup'nın Sıra ve Şirin eserimine şuşundayım. Hem nege Qissa Yusuf'ta da şunday rağib. İlkigi edebiyatta bizning şarq dünyasında, şarq tağına tügül, gün batışta da şuşlay bulavul. Birük süjetka, birük obrazlarını faydalan eserler yazı. Mesela Prometey'nin, Atilla'nın ellençe varyantı var. Bunda yakın çıkışta Yusuf Züleyxa'nın, Leyla Mecnun'un, ondan sonra Tahir Zühre'nin şuşunda ellençe varyantı var. Hem mine Hısra ve Şirin de şunday. Onun elbette tige neyenin de tarihin negizine de nispet iteler. Bunda Rim nege İran şahı, onun şuşundan tige sungu neleri, padişası
Muhammed Peygamber vaqtında, onun işlerinin vaqtında doğru kelgen dep. Hem menä bu sürətqə birinci əsər yazılgan. İndi bularının arasında məsələn Nizami əsəri var. Birazdan indi Hindistanda yaşayan, ana Hindistan sandıqaşı dep verteler. Farsı dilində icad etken Əmir Xisrav Dəhlavi, qədətdə alar indi boyunca kilətik bişlik payım xamsa, birazdan ona Jami yaza, birazdan Üzbek şairi Nevai yaza, şuşundan hem menə Nizami da şuşunday xamsəsi sastafında, 5 payım sastafında 1 payımsın şuşuna bağışlı, Xisrav Şirin. Hem indi niga Farsı dilində ol, Nizamini Azərbaycana özlərindəki sanı, lakin ol Fars dilində icad etken. Hem anın 1181 yılın icat etilgen şuşu Xisrav Farsı variantın kıtıp üzerine nigiz etip ala. Süjetin saklı, obrazların saklı, lakin irikleşite. Kiriş, bütün işler tamam original. Hem şuna göre anın bu yetkeri fende yarım edebi, yarım original, yarım tercüme rövüşünde. Müstakil estetik kıymetke, idistik kıymetke iyi olgan yetker rövüşünde karala. Eser kızıklığına işteligi, Xisrav Şirin, anda Xisrav'nın tegi bala vaqttan Şah ulu, ondan sonra usuvi, hazır onun yaş yakları, ondan sonra birinci muhabbeti, taxitke oturu, ondan kuk kituvi, ondan sonra ne bilen Şirin bilen tanışığı, qabat taxitke qaytuvi, onların indi yanın ilenuvi, hatın ulgeç Şirin'inge ilenu, hem başkalı ahir şekte ulu şirviyat tarafına uydurlar. Şimdi facialı. Hem menə şuşu əsərdə indi Qıtıbның quyulamında menə qissayı da quyulğan hükümdar degen əybir. Nindi bulurğa tiyir. Dövlətinin nindili hükümdarga beyli dip qarala. Bu əkiyətində, dastanda şulay olğan. Hem birdə menə Qıtıp yağa bir tismiristəyində ul indi dövlət başındakı kişi indi hazır ul kişilik sifatları qədil bulunan birgə, okumuşlu bulunan birgə ulu muhabbətə də iya bulurğa tiyir. Ulu muhabbetke iya bulmayan kişi başkalarını anlay almay. Hem bu eserde menə muhabbetin ululuğu, büyüklüğü kürsetilə. Şın muhabbet aldında ve ona şın muhabbetke altın, kümüş de, taxit de gerek tügül. Şuşunday. Hem eserde menə yaşav məğnəsi degen əybir quyula. Yaşav məğnəsində bir de menə Fərxat obrazı var. Gerçi o epizodik planda bulsa da, qadir niga şuşunda bütün sangat işin, taş işinde, sangat derecesine küterip başkara. Ulu muhabbetke ya. Hem indi şuşunda intriga arkasında ol halak bulgaç, onda avtor ayta. Mene di onun kabrine izni suutmilardı. Şuşunda kişi mene üzü isen vakitta üzüne igu at, mengili igu at evlap kaldı. Mene bu eser indi Qıtıbның Xisrav Şirin'e ul şiiri roman. Şiiri roman. Hem eğer de min ulim onun tili, stili gacayip onda. Andı stilde, andı şiiri til mıgayın bizde birevde de yoktur edebiyatta. Indi alğa tababına şu altın urdaşlarından bizge kiletirgan indi yetkerlerinin bilgili yetkerlerin birisi Xarezmi'nin muhabbetnemesi. Muhabbetneme 1350 yılını biz Xarezmi'ni indi sanıyız Tatarların, Üzbeklerin ortak şairi deyip onun bir kasidesi bilgili. Hem kasidesinde o şuşundayını koyayındı. Matur tabiatını tasvirli de şuşu fonda sana ömür verilgen iken değil. O vakta sen ömrünü tulukanlı edip yaşa. Tulukanlı edip yaşa. Hem ondan da mene şunsu da şiiri sözünün ölümsüzlüğüne dancırlı. Xarezmi'nin gerteni toprak bulsa eğer atın tiri tutar cihan şerefsizleri. Min de ölüp de tenim toprak bulsa da benim ismim ne şuşunda onun sözleri menge tiri tutardı. Şuşunda. Muhabbetneme. Ul bizde tege ul sonrak bilgili bula. Lakin onun tradisiyaları bizde mene şunda kilgen. Mesela indi galimler ninin Derdivent'in ataklı resim şiirin şuna beylep anlatala. Resim. Anda indi anın kim al inde min yarattı, buyu bilen saçını tin yarattı. Xarezmi'de şunda yol var. Indi tenkeyin, enige Derdivent bulaydı. Tenkeyin ak tuşkeylerin kin yaratkan. Bitkeyinin in ışında min yaratkan. Saklar için zifa boyun yaman güzden şeşkeylerin ayak bilen tin yaratkan. Evet, sen resim. Mene şuşundan. Hem başka mene şahillerde de Derdivent'in şunday Xarezmi'nin yığıntısı sildi. Ondan indi hazır bu şırda icat etken mene nige Mahmud Bulgari sarayı, Kerderi. Onun yakın şaniye 1297 yılına tuğa ol, Bulgar'da tuğa,
Аны инде Әмир Нәҗип Болгар тирәсендә Кәрдәр бистәсендә дип әйтәм. Анда укый, кайберәүләр әйтә, Урта Азиядә укып кайткан дип, гомеренең зур өлешен Алтын Урданың баш каласында уздыра. Һәм анда чыганакларда әйтелә, ул галимнәрнең галиме, остазларның остазы шушындый зат. Һәм аның 1360 елның 22 мартында Сарай шәһәрендә үлүе искәртелә. Менә аның туган елы Мөхәммәд пәйгамбәр яшендә үлгән, һәм аннан инде шушы үлгән елыда даталар белән түгел билгеле. Мондыйлар безнең әдәбиятта бик юк. Шушы аның Нәһҗел Фарадис әсәре бар. Ягъни иҗмах бакчаларны ачык юл. 1358. Инде бу әсәр 4 баптан тора. Хәзер шунда бүлектән birinci iki babındanın anın kulemi şaktı zor, ayrım kulyazmalar 500 bitke jite. Şuşu birinci iki babında Muhammed Peygamber, anın yakınları, başkalar. Ondan sonra üçüncü bab indi Allah'a yakın aytışı iş əməllər turunda. Ondan sonra songusu Allah'dan yaraklaştırışı iş əməllər turunda. Türlü tege ul tartmalı kompozisiya, türlü şuşunday nege şağıştırmaşa müstakil biremliklerden tura. Orada hədir hədislər də kirtib jibərəm. Ondan şimdi niler de kirtib, oyetlerini de kirtib, alanı tercüme etəm. Kurnikli zatlardan misallar ala, birekten de Negattardan, İmam Gazali'dan misallar var, başka avtorlardan. Hem şu eseri onun bunda bir yaktan ulmuna aytkenmiş şu Rabguzi tradisiyalarını devam etip, Kur'an'daki ideyalarını, bizning tege yazma şundan elekigi mirasını, garip Farsı şıganaklarındaki hazinelerini icadi faydalana. İkinciden onlarını turmuş tecrübesi bilen kuşa. Hem şuşlar arqılı okuşlarga vağaz okuy, turmuş tecrübesi bire. Alğa taba indi bizning edebiyatımızda kile Hisam Katib. Hisam Katib'nin hazır şuşundan onun yaşav yılları bilgili tügül, yakınca 14. yüzyılın ortaları, ikinci yarısı. Hem onun Katib degenin kayberevleri ayta bu ömrünün ahırında Misir'ga barıp çıkkandır. Belkim Katib isimli vazife başkargandır. Şuna göre onun kuşamat da şuna alıngandır deyip. Onun Cimcime Sultan eseri var. 1369. Zor külemli bulmagan şiiri eser. Hem eytirge original eser. Hem ulmuna nide gajayip felsefi tirenlik bilen sugarılgan. Hem after bana aldan şuşunda ayta. İyi cihan baki digenler kanı. İştin dünya işin kurun anı. Hazır dünyada mene tiriklik baki digenler koya. Sin dünya işin kara gibret aldı. Mene dünyaya kimlerine kilmegendi. İskender Zülkarneynlerdi yartı dünyanı tutkan. Şıngız Hanlar kilgen. Rim İmparator Dekyanus Yaklikyanlarını iskala. Başkalarını. İlla işit alamda dünyanı tuttular. İlla işit kim sonunda gittiler bir pere bezge, yani kefinlikke şırnalıp. Tenleri üz kanlarına bulganıp. Çünkü kildin dünyaya gitmek gerek, bar kışın jitkençe hayır itmek gerek. Menetili, hem şuşundan indi misal bulay deyil. Menetili, bu kara yer kim görürsen tup-tuluk. Edem uğlanlarıdır kişi uluq. Her kadem kim yer yüzüne basarsın, her kademde edem yüzüne basarsın. Yani bu jirgedi edem balaları mene şuşundan tulgan, tufrak bulgan. Sin tabanın bilen, yani kadem tabanını da anlata, adımını da atlanır. Koya jir yüzüne basarsın, sin edem yüzüne basarsın. Anda güller üsedi başkalar, olar da tigi hanlarının, olarının tigi kullarının başkalarının teninden üsken. Mında hazır emirin de, kulun da birisinde ayırıp bulmayır. Hem alğa tabayından da Gaysa Peygamber dalada yürgen vakitte bir baş suya göre. Kızık sınıp gite, hem ondan Xuday Teala'da onu tilge getiriyorsun soruyu. Şundan Cebrail ferişte arqılı indi ol tilge getirilir. İki arada sırav var. Gaysa Peygamber bu burungu legendadan kile. Şundan Gaysa Peygamber sırav verir, sen kim idin? Min falan idim. Şundan min de kudretli padişah idim. Cimcime isimli atım. Benim zurma ilim var idi. Ondan sonra benim başkalalarım, kukke bulutkat yerde saraylarım var idi. Benim falan min askerim var idi. Benim ilerim şundan hizmetçilerim falan min idi. Kırnaklarım, jariyelerim de falan. 7000 mütripçilerim var idi. Yani 7000 muzikantlarım var idi. Onda müzik kurallarını sanay. Hem dağın şunsu da mında ovadan alınmagan indi şok detallerini bertilis eyte altın urda turmuşundan da kirtkendi.
Хәзерде нигә син дип Гайса пәйгамбәрсен ничексен бу дәрәҗәгә чыктың? Мин гаделлек белән идара иткән, әмма бер фәкыйрьнең үтенечен канәгатьләндермәдем. Шунда авырып киттем. Һәм шуннан инде минем җаным чыкты. Миннән сорау алу башланды. Һәм менә шушы бер гынахым өчен инде теге ниләрне, теге дөньяны аркылы мине тәмукны иң катсына салалар ди. Һәм шушыннан инде теге дөньяда нәрсәләр күрдем ди. Анда ди менә хәзер тасвирлый башлый. Шундай фикерне әйтә. Ни сәйсәң шуны урырсың. Нә иксә ургаяны. Кеше иртәме соңмы үз гамәле өчен үзе җавап бирергә тиеш. Яхшы икән аңа шундай яхшы мөнәсәбәт, не икән начар гамәле икән җавабын аласың. Һәм монда ди менә бер төркем кешеләрне күрдем ди, аякларны асып куйганнар. Булар кемнәр ди? Булар ди бу дөньяда ди хәзер үзләрен тәкәбер куеп, баш чиеп үргән шундай кешеләр. Икенче берәүләрнең ди тилләрен кисеп алалар, булар кемнәр? Булар инде игри хөкем, ягъни ялган хөкем чыгарган судьялар. Шынчы төркемнең ди хәзер тәннәренә, битләренә акча, металл акчала кыздырып басалар. Булар риба җыючылар, ягъни процентка яшәүчеләр. Һәм инде алар үзе дә ашамый, башка да ашамый. Һәм төрлечә күрсәтелә. Шушыннан инде нигә фәлән 1000 ел бу дөньяда яшәгән кеше, җимҗимә менә еллар анда шарт рәвештә алына. Аннан инде хәзер моңа газап чиккәннән соң җимҗимәне Ходай Тәгаләнең әмере белән бу инде хәзер шушыннан гынахыннан тәүбә кылды, җир өстенә чыгарыла. Һәм аның Гайса пәйгамбәргә бик нык йогынты ясый һәм бу сорый үтенә Ходай Тәгаләдән. Моны кеше рәвешенә китереп буламы? Элекке хәленә кайтарыла җимҗимә солтан, ләкин тәхетне дә, алтын, көмешне дә, хакимиятне дә сорамый, тау кушына кирип гыйбадәт белән шөгыльләнеп 70 ел чын мөселман булып китеп бара. Инде Алтын Урда чорында башка авторлар да була. Әхмәт Үргәнҗи, Мәхмүд Сарай Гөлстаны, Мәүлә Казый Мөхсин, аннан соң нигә башка нигә Әхмәт Хуҗа Сарайы, менә Әхмәт Хуҗа Сарай шәһәреннән башкалар. Һәм булар арасында әлбәттә 14нче һәм Алтын Урда чоры әдәбиятында иң мөхтәрәм урыннарны берсен алып торучы Сәйф Сарайы. 1321-1396. Ул тумышы белән хәзерге Камышын тирәсендә Камышлы төбәгеннән Алтын Урданың башкаласы сарайда укый, яши. Аннан инде илдә менә шушы безнең бүгенге көндә коронавирус дип әйтелә. Хәзер чума һәм монда менә Алтын Урдада 40нчы елларны һәм шу 70нчы елларында шир тарала. Һәм монда нидә бар? Буларны шушы Европадан, Италиядан, Генуя, Венеция күп сәүдәгәрләренә дә ияреп килгән. Ни дәрәҗәдә хактыр ансы белмим. Һәм монда шактый халык кырыла. Һәм шушында ана өстәвенә бераздан аксак тимер һөҗүмнәре. Һәм халыкның бер ише күчеп качып китәргә мәҗбүрлар. Сәйф Сарайы инде үзе теге мәмлуклар Мисырына күчеп китә. Искәндәрия шәһәрендә, Каһирәдә яши. Һәм инде Идел буенда яшәгән безнең чын теге татар шагыйре, бик шагыйребез шунда ук Нил буенда ярактагы мәңгелеккә ятып та кала. Аның әсәрләре хәзер шушыннан күп була. Zamanında хәзер мондый бер шагыйрь, билгез шагыйрь әйтә, Сәйф Сарайының менә шушындай аның иҗатын, талантын танымаган кеше бар икән, ул я җаны юк, яисә күзе юк аның. Шундай мәшһүр шагыйрь. Ләкин кызганыч аның гомеренең ахырындарак язган бер өлеш әсәрләренә килеп җиткән. Аларның бер өлеше 90нчы елларның 14нче гасырның нидә Мисырда туплана. Аны инде китабы Гөлстан бит Төрки китабы әйтәләр. Ул ниндидер юллар белән хәзер Голландиягә барып эләгә Лейден каласында. Аннан аны инде 1954 елны Голландиягә нигә конгресска барган медик профессор Фәридун Нәфис үздек күчермәсен алып, аны нигә Türkiye'de bastırıp çıkara. İkinci bir payımız aның Süheyl ve Güldürsün. Ol indi Orta Aziyada tabıldı, zamanında Qarabistan yaklarında tüzülgən. Hem bularının əsərlərinə ol original, tərcümə əsərli avtırı bulara. Aның tüp eyyatında mühim urun alıp tıra Gülistan bit Türkü. Ol tegi şeşmə, tizmə yollardan Səğdinin 1258 yılında yazılan Farsı tilindəgi Səğdi Şirazi əsərinə şunday dayanıp yazıla. Hem bir de küp kına hikayetler, şiirler var. Üzne kuremine gacayip anda, mezegi de anda, anlatışını da, nasihati de var. Şiirler, başkalar bir durmuş kitabı. Terbiye bir kitabı, ahlak kitabı. Lakin mena şu kitap nukanda bir evir anlaşıla durmuş nişik bulsa da kadirli kişinin.
Şuna göre isen kişinin kadrini bilirge kirek. İsen kişini rencitmezge kirek hazır şuşundan. Hem anda mına şuşundan bulaydı aftarayta. İyu atı kalsa irinin yakşırak, sınıra kalgınca tulu altın ırava. Yani İyu yakşı isim dobru imi kaldırga deyir. Sınırına altın saraylar kaldıra. Bunun için in nerseşlerge kirek, kişilerge sin rencitme, kişilerge ilgili kişiler. Eserinin tip divizdi, hazır şuna leitmotiv şundan. Ondan sonra Süheyl ve Güldürsün dastanı boyunda şınbarlık bilen de beyli, Aksak Timir'nin hücumları bilen, soğuş vaktinde neden Tuktamış Altın Urda yağından Süheyl isimli şurunday gasker başla esirlik gelege, onun ayak kullarını bağlap, türmege alıp barganda köngül aşırıga çıkan şah kızı Güldürsün kurede başık bula, hem onu tege ilik türme uğruna şıkırga taşırlar, onu şıkırga varıp mına şunu kıtkara, ondan koşalar, koşkan vaxatsizlikten birazdan kız üle, onun indi hazır şuşunun ülgenin kurgeç, mena sigenimden başka yaşauğa qaraganda ölüm artıqraq deb Süheyl üzüne xanjar bilen qadi. Mena şunday nege facial tegelene. Hem mında şunday da aybir var Güldürsünün Şah Timir kızı buluğunda. Hem mena bu eserinde onun tege kızıklı detallar anda. Mesela bulay diyorum. Nege Hatın Sadık anı sevgil gaziz ir, onun söz behridin gavherlerindir. Hatın şındus hatın kız, onun sintınla, onun kingeşinden sin incilerin üzüne jey. Hem tağın anda mına ilkigi edebiyatta bir sinkritik tabiatlı edebiyat. Anda fenni fikirlerde şiiri gövdeleniş taba, edebi gövdeleniş taba. Hem mına bu eserde kurne Süheyl ve Güldürsünde. Şuşundan indi Güldürsünü buğavlap alıp barganda köngül aşırıga çıkan şah kızı indi Güldürsün, Süheyl'ini alıp barganda şah kızı Güldürsün anı kurede mındayra aytile. Süheyl'ini kurduyu eğlendi birdik, güneş gerdinde yürgen misli yirdik. Süheyl'ini kurdu da bir mizgilge eğlenip kuydu, eytirsin kıyaş tiresinde eğlenip yürgen yer şekilli. Hem mana indi mana neler? Gadette bitinde nişik tibeyteler jirinin kıyaş tiresinde eğlenüün, tege Kopernik, Brunolarga nispet iteler. Sınıraq yaşagan bundan, lakin alar şarkta kuptenden bilgili bula. Hem şunun indi Nasır Hüsrevler'de 11. yüzde yaşagan başkalarda var idi. Hem mana şuşu bizning Seyif Sarayı'nın eserini edebi detal bularak gelip kire. Bu şurada tege yumru da var, ciddi de var, satirik janrlarda var. Satirik janrlardan mesela min eytir ilminde nenin Ahmet Urgenci degen suqır şair, Üzbeklerin, Tatarlarının. Ul indi Aksak Timir'nin şuşu altın urdağa ziyan kitirülerin, başkalarını görüp, yüreği erinip ona satir yaza. Bulay diyor, İyi zalim ve kankur, temuk ut yakar bibaş, ta ki akadı zeyhun ile seyhun tulu kuzyaş. Yani izalim, kan şuşe, başsız, sin koşan tikli emudariya bilen sırdariya tulu kuz yaşı ağzasın. Urledi kukke ahı fıgan, ağzar, ilge kilir kaza. İldin ki hem bunun için sana da jaza kilirdi. Sin dimine bunun için sana kara tufrağısında üzerine kefirlik edilirsin. Hem bulay bitem. Urgenşe üktirsen arfa. Unup sulum ondan tege urgençi arpa iktirsen dey. Onun her bir tüngünden sana ölüm çıkardı. Yani nenin Altın Urdanın künçoşundağı urgenişini algaç 1387-88 yılda Aksak Timir onu jimirip onun urunda sürüp arpa şeştirge bir. Şuşu kilip kire. Eğer de bu suqur şagir, eğer de dimine şuşundan indi belkim dey. Benim ahımını tınlap, Xuday Teala'sini tamukka salır, dünyada bizge dostluk, adalet şahı kalır. Belki benim de kuzim şuşunday göre başlardı. Mına şuşunday. Ondan başka kızganış onların indi şiirleri, eserleri şuşundan ya 4 yıllık, ya olmasa bir gazel, başkalar bilen yine şunday şeklengen. Indi bu şırdan tege başka avtırlan berke fakihni, sanağa Mahmud Saray Gülistan'ı hem bunda janr yağından türlülük, yine bir mertebe asap yasayım. Janr türlülük ol edebiyatının üstün kursete, şiiri romanı da var. Şondan povestlar var, hikayesi var, dastan, poyemi, gazel, ırbağı hem başkalar. Kıskası Altın Urda şiiri edebiyatı bu indi Türkiye dünyada 14. yüzlerini şuşunda in alga kitken Orta Aziyada tügel, Türkiye'de tügel, hazırgen ilerden anda tügel, nege, Kişi Aziyada tügel, eşuşu tübekte bula, Kafkaz arta tügel.
Hem indi uç şırından, özünden sonra Türkiye edebiyatlarga zor yığıntı yasый. Indi bizning Tatar edebiyatında aytganimcha Altın Urda şırı edebiyatı mühim bir etap. Indi tege bizning 20-nji yüz başında mana şunday bir Rensans yaňary şırı bolsa, ikinci mine iň üsken şırı ul 14-nji yüz Altın Urda şırı. Altın Urda döwleti taryhy noşar öýrenilgen diýip aýtyp bolmaý. Elbetde, zamanına qarap әлеге taryhda türlü konsepsiyalar üstünlük etken. Sovetlar şırında meselen Altın Urdany buýsundyrylgan holyklarynyň izgen varvarlar döwleti diýip sanasalar, häzir kirisinçe biroz ideallaştyra da başladylar kebek. Şyn barlygy ise Altın Urtalykda bolarga tiýiş.